هلا قول لي يا برشامة، هو انت بتخرج تروح فين بعد الشغل؟ اخرج؟ ايوه. وجالك قلب يا راجل تقول لي بتخرج فين يا برشامة بعد الشغل؟ ياه على بجحت الناس وبجحتهم. انا مش قصدي حاجة يا برشامة، انا قصدي يعني لما انت بتبقى فاضي بعد الشغل بتحب تروح فين؟ فاضي؟ وجالك قلب كمان تقول لي فاضي؟ يا خرابي عالزمن. برشامة فهمني، انا قصدي يعني لما يبقى معاك فلوس وتحب تروشن وتروق على نفسك بتروح فين؟ فلوس؟ انت عارف اخر حد جاب قدام سيرة الفلوس دي حصل له ايه؟ لا يا عم مش عايزة اعرف. امشي من وشي. هنا على ابو ام معرفتك يا راجل.